салом бинандагони арҷманд, имрӯз 26 октябр аст ва ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. ба мурофиаи пушти дарҳои бастаи журналист Завқибеки Саидаминӣ дар Душанбе як сиёсатшиносе роҳ ёфту наздиконаш не. эҳсон Аминзода, ҷавоне ки исмаш дар робита бо ҳамла дар қисми низомии Белгород ёд мешавад, ки буд. гузориш аз зодгоҳи ин ҷавонӣ кушта шуда 11 рӯзи пеш. ӯ бача 10 сол дар инҷа хонд ва ин кафедра хонд ва бисёр бачаи фаъол буд, муносибаташ нағз буд, падару модараш инсонои хубанд. 55 соли пурҳунари Мастона Эргаш ва дар маҳфили идонаи овозхони маҳбуб ҳаводорону муаллифони таронаҳои ин овозхони тоҷик ҷамъ шуданд. пеши чашми ман он духтаре ки кӯча хурдакак бо он румолчаш бо он шармгиниш аз қишлоқ ва ин профессора ман имрӯз мехоҳам табрик кунам. аз иҷодиёти ман ба камаш мумкин як 30 рӯз сохтааст. дар Душанбе имрӯз пушти дарҳои баста мурофиаи Завқибеки Саидаминӣ, журналисти тоҷик идома кард, ки ӯро мақомот ба узвият дар созмонҳои тундравӣ мамнӯъ гумонбар медонанд. худаш ин иттиҳомотро комилан беасос меномад. Саидаминӣ ҳам мисли 6 журналисту блогери дигар тобистони имсол боздошт шуд. Саринози Рӯҳулло баъзе ҷузъиёти мурофиаи имрӯзаи журналистро гузориш медиҳад. мурофиаи рӯзноманигор Завқибек Саидаминӣ рӯзи 26 октябр мисли муҳокимаи дигар хабарнигорони боздоштшуда паси дарҳои баста сурат гирифт. Касеро ба толо роҳ надоданд ва маълум нест тарафҳо чӣ гуфтанду чӣ шуниданд. ҳатто вакили дифои ӯ ҳам баъд аз мурофиа бо журналистон суҳбат накард. хабарнигори тоҷикро ки моҳи июли имсол дастгир шуд ба ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯи ҳизби Наҳзати Исломӣ ва гурӯҳи 24 муттаҳам мекунанд. ба иттилои пайвандонаш дар мурофиаи рӯзи чаҳоршанбе баъзе аз мутахассисон аз ҷумла як сиёсатшинос ширкат кард. Радиои Озодӣ дақиқ кард, ки мутахассисон барои баҳо додан ба чанд навиштаи Завқибек Саидаминӣ дар Фейсбук даъват шуданд. Саидаминӣ дар Фейсбук фаъол буд ва пайваста назарашро дар бораи мушкили иҷтимоии мардум, динуоин ва масоили хонаводагӣ менавишт. ӯ ки дар телевизиони давлатии Тоҷикистон ҳам кор кардааст, бо суҳбатҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур гашта, аз зумраи онҳое дониста мешуд, ки талош доранд ҳақиқатҳо гуфта шаванд. дар яке аз маъракаҳои интихоботӣ Завқибек Саидаминӣ талош кард номзад ба мақоми вакили мардумӣ шавад, аммо ӯро сабти ном накарданд. хешовандонаш мегӯянд, мумкин аст муҳокимаи Завқибек Саидаминӣ ҳафтаи оянда идома кунад. ба гуфтаи вакилон, бар асоси иттиҳомоте ки ба хабарнигор эълон карданд, мумкин аст ӯ то ба 8 соли зиндон маҳкум шавад. дар нимсоли охир дар Тоҷикистон дасти кам 7 рӯзноманигору блогер дастгир ва 3 нафари онҳо Абдулло Ғурбатӣ, Далери Эмомалӣ ва Муҳаммади Султон ба зиндон маҳкум шуданд. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ аз давлати Тоҷикистон хостанд, ки ҳамаи онҳоро озод кунад ва имкон бидиҳад хабарнигорон бетарс ва таъқиб кор ва воқеиятҳо дар кишварро инъикос кунанд. даъвате ки то кунун нодида гирифта мешавад. наздикон ва дӯстони эҳсон Аминзода, ҷавоне ки номаш дар пайванд ба ҳамла дар тамрингоҳи Белгороди Русия расонаӣ шуд, мегӯянд дар Русия зери фишор қарор доранд. онҳоро мақомоти Русия борҳо бозпурсӣ карданд. дар ин ҳамла 11 нафар кушта ва 15 каси дигар захмӣ шуданд. эҳсон Аминзода зодаи ноҳияи Кӯшониён аст ва ҳамкорони мо Амир Исоев ва Алишер Зарифӣ ба зодгоҳи ин ҷавон рафтанд. омӯзгорон ва ҳамдиягони эҳсон Аминзода дар ноҳияи Кӯшониён ба фарзияи марги ӯ дар тамрингоҳи Белгород бовар надоранд. расонаҳои Русия навиштанд, ки эҳсон 15 октябр бо як ҳамроҳи дигараш гӯё зимни таҳқири эҳсосоти динии онҳо ба ҳамярохон ҳамла карда 11 нафарро кушт ва 15 каси дигарро захмӣ кард. вале дар мактаби деҳаи заргари Кӯшониён, ки эҳсон дар он таҳсил кардааст, ба ин хабарҳо бовар надоранд. ҳеҷ кас намедонад, ки чӣ сабаб аст, чӣ шудааст. Садафмоҳ, омӯзгори забони русии эҳсон мегӯяд, шогирдашро хуб ба ёд дорад. ҳамаи мо дар байни худ ҳайрон шудем. ҳамаи омӯзгорон, ҳар абед, ҳар пагоҳ, кай вақте ки дар бораи эҳсон сухан меравад, ҳамаи мо дар ҳайрат мемонем, ки ҳатто боварӣ ҳам надорем, ки эҳсони Аминзода чунин корро иҷро карда бошад, ё ки ҳамин хел корро аз тарафи вай гузашта бошад, ҳамин корҳои ношоям. хоҳарчаш ҳамиҷа мехонад. омада маълиморо дида, салом алейк карда рафта, хурсанд шиданд, ки эҳсон омада моро хабар гирифта рафт. бо хайрухуш карданд, ки ман мисол ба Федератсияи Русия сафар дорам, ба муҳоҷирати корӣ меравам. тамом.
эҳсон аминзода рӯзи 10 октябр дар Москав гум шуда буд. Наздиконаш тахмин мезананд, ки шояд ӯро маҷбуран ба ҷанги Украина ҷалб карданд. дар зодгоҳаш бовар надоранд, ки ӯ бо ихтиёри худ ба артиши Русия пайваста ё майл ба терроризму одамкушӣ дошта бошад. охи ин гапое ки меган тухматай дар ҳаққи ӯ бача тамоман барои коро ягон дахл надорад. аммо бархе аз ҳамдиягонаш мегӯянд, шояд эҳсонро касе аз роҳ задааст ва ӯро ба ин моҷаро кашондааст. моям амуро фаҳмидем, дига зиқ шудем. бачаи хуб буд. мактабдам мерафт, салом алейк мекард, калоной майда салом медод. ҳака инсони хуб буд, да бугем ганда набуд. як мумкин инсон айроҳ буроварда шуда ами корда рафта. хонаводаи эҳсон дар ҷамоати заргари ноҳияи Кушониён 10 рӯз мешавад мунтазири ҷасади фарзандашон ҳастанд. онҳо дар суҳбати бидуни сабт ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки феълан санаи дақиқи овардани ҷасади фарзандашон аз Русия ба Тоҷикистон маълум нест ва ҳоло мунтазир ҳастанд. мақомоти Русия ҷузъиёти ҳодисаро пинҳон мекунанд. танҳо гуфтанд, ки ду зода яке аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба ҳамхидматони худ ҳамла карданд ва 11 нафар куштаву 15 нафар захмӣ шудааст. ҷузъиёт ва воқеияти он чизе, ки дар Белгород гузашт, норӯшан аст. дар ноҳияи дурдасти дарвози Тоҷикистон марде зиндагӣ мекунад, ки 60 сол пеш шоҳиди ҳодисаҳои пурихтилофи сиёсати ҷаҳонӣ буд. соли 1962 дуруст дар ҳамин шабу рӯз ҷаҳон шоҳиди зиддияти сангини сиёсие буд, ки онро буҳрони Кариб ё буҳрони мушакии Куба ҳам ном мегиранд. нигаронии асосӣ аз он ҷо буд, ки буҳрон метавонист ба як ҷанги атомӣ мубаддал шавад. Нодирхон Ҳусейнов он вақт дар Куба қарор дошт ва имрӯз саргузаштҳояшро ба ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода ҳикоят кард. бобои Нодирхони 83 сола дар деҳаи зиғари ноҳияи Дарвоз гоҳе кӯчаҳои Ҳавана, пойтахти Кубаро ёд мекунад ва ҳам рӯзҳоеро, ки ҷаҳон дар рӯ ба рӯи нобудии атомӣ қарор дошт. бобои Нодирхон соли 1939 дар деҳаи зиғари ноҳияи Дарвоз таваллуд шудааст. дар 9 солагӣ ба умеди таҳсил ба дашти Ҷум, ҳоло ноҳияи Шамсуддини Шоҳин омад. сипас ӯро ба мактаб интернати ҷумҳуриявӣ дар Душанбе, аз он ҷо ба Шаҳри Нав, аз Шаҳри Нав ба мактаб интернати ноҳияи Темурмалик Советӣ собиқ оварданд. мактабро дар ноҳияи Темурмалик хатм карда, барои шомил шудан ба донишгоҳ ба Қазоқистон рафт. хулоса ки ҳамон саволи догериша пара ҷавоб дода натунистам. мо се кардем, Одинаев Ҷонибек, Юсуф Фурмон. бачаҳои хуб будан, онони бачаҳои зур будан. баъд вақте ки ҳамон ман ҷавоб додам, пеши маълим рафтам. гуфтам баҳои мана бигӯ. гуфт пага дар ҳамин заведени ҳамин мактаб ҳамаи баҳо мебироянд. пагаш омадем, ки дар ҳақиқат ман Одинаев Ҷонибек натонистем ғалтидем. соли 1961 аз Кемерова ба хидмати ҳарбӣ рафт. повесткам додан, дига рост бурдам Печенго, гуфтани границаи Финляндия. баъд онҷа бо гарнудам оварам дар Мурманск. мурдам ҳамин суя зинда хайр радис хондем. пас аз 6 моҳи омӯзиши забони испанӣ ва машқ дар тамрингоҳҳо барояш шаҳрвандии Кубаро дода, барои идомаи хидмат ба Ҳавана фиристоданд. вай дар он ҷо корманди корхонаи қанд шуд. аммо ҳадафаш кӯмак ба ҳукумати Фидел Кастро буд. ӯ мегӯяд, ки хидматаш ба авҷи ҷанги сард рост омад ва шоҳиди он будааст, ки чӣ гуна шӯравии собиқ мушакҳои миёнапарвозро дар хоки Куба ҷобаҷо кард. акид атомӣ сурат нагирифтани ҷанги атомиро ин ҳама намефаҳмам. барои чӣ сурат нагирифт, началиша намедонам. гоҳ-гоҳе давраҳои хизматашро ба фарзандонаш қисса мекунад. қисса мекунад, ки дар Ҳавана гаштугузор озод буд, вале агар огоҳ мешуданд, ки аз шӯравӣ ҳастӣ, ба дом меандохтанд. Io non comprende. Ман гуфтам, чӣ нафаҳмидам ай гап. О, tu el sovietico, чай советӣ гуфта.
این مرد 83 ساله شاهد جنگ سرد بود که نزدیک بود به یک رویارویی هسته‌ای انجامد. از فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا صاحب دیپلم شده است، اما در حکومت درواز آن را گرفتند و دیگر برنگرداندند. دیپلم نوشتگی بود. ای راول کاسترو علاهیده به دیپلم، ای فیدل کاسترو علاهیده به دیپلم، ای مالینوفسکی علاهیده. ای هر کدام شد دیپلم داشت. اکنون از سال 1966 در درواز به سر میبرد. حالا دوران پیری میراند. در این مکان برای 4 پسرش خانه ساخته است. اکنون در این حولی کلان و در پهلوی فرزندان کسی آید روزهای گذشته‌اش را یاد میکند. گاهی تنها ماند به این کوه‌ها میبراید. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه زیغری ناحیه درواز. در دوشنبه جشن 55 سالگی فعالیت هنری یکی از معروفترین هنرمندان تاجیک مستانه ارگاشیوا برپا شد و را چون یکی از شناخته‌ترین استادان هنر اجرا کننده هم سرودهای کسبی و هم آهنگهای شش مقام میشناسند. سالهای آخر در کنسرواتوری ملی درس میدهد و در همین درگاه هم هواداران هنر و شاعر و آهنگسازان همکار مستانه ارگاشیوا به تبریکش رفتند. برای صوفی و اسکندری فیروز گزارش میدهند. وقتی جوانی استودنتی ده ما به نوبت نرسید شما ده گل دادن دیدید 70 سالگی مستانه ارگاشیوا هنرمندی معروف تاجیکستان و 55 سالگی هنرنمایی او را با برگزار کردن یک محفل در کنسرواتوری ملی جشن گرفتند. در آن چهره‌های شناخته کشور و مهمانان از ازبکستان و آمریکا شرکت داشتند. همایش با رونمایی کتاب ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدالمنانوف درباره مستانه ارگاشیوا آغاز یافت. 3 فصل کتاب که از نوشته ها و نگاشته ها عبارت است. اینا همه موادی هستند که قبلا در مطبوعات نشر شده بودند یا آماده شده بودند و نشر نشده بودند. ایجادیات مستانه در این کتاب همه جانبه تحلیل شده باشد. این نیست هنوز. این آغاز کار است. مستانه ارگاشیوا هنرمند ازبک تباری تاجیکستان با هر دو زبان ولی بیشتر به تاجیکی ترانه‌های زیادی ماندگار سروده است. پیش چشم من اون دختره که کوچک خردکک با اون رومالشش با اون شرمگینیش از کشلا و این پروفسور ما امروز میخوام تبریک کنم. از ایجادات من با کمش ممکن یک 30 سرود ساخته است. همسبقان از هنر نادری مستانه یاد میکنند. مستانه خان از ناحیه کومسنگیر اومده. 18 ساله 17 ساله وقتی که ما درسای اولی ما میگذشت ما هیچ گمان نمیکردیم که اینقدر هنر دارند. برای تبریک مستانه ارگاشیوا مخلصانش از کشور همسایه ازبکستان نیز آمده بودند. 79 سال است من مخلص مستانه اپا سرودهای کلاسیکی استرادا لیریکا همیشه جاش بمانده میخوانند. سرحدها بستگی بود 55 سالگی رستاشون با هم آمدگم وقتی استیزه همه تقلگم کنه هاشون با میبیامدم. مستانه ارگاشیوا از سال 1978 در دسته 6 مقامی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار کرده. چند سال رهبر آن نیز بود. حالا او استاد کنسرواتوری ملی است و با شاگردان از 6 مقام درس میگوید. سالهای اخیر سروده‌های مستانه ارگاشیوا را تلویزیون‌های دولتی زیاد نمایش نمی‌دهند. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرقیزستان سامانه بخش قرقیزی رادیوی آزادی را برای 2 ماه بست. مقامات 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامیدند که به باور آنها درباره حمله احتمالی جانب قرقیزستان به تاجیکستان معلومات تصدیق نشده دارد. دو کشور یکدیگر را به تجاوز نظامی گناهکار می‌کنند. رهبریت رادیوی آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون настоящее время طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرقیزستان روز 24 اکتبر از رادیوی آزادی طلب کرده بود گزارش را کاملا از سامانه بردارد اما قبول نشد. و خبر و گزارش های بیشتر را از سامانه آزادی.org، کانال آزادی ویدیو در شبکه یوتیوب و شبکه های اجتماعی ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.